O te whaafelo I atu I lau whaafonga anga I nei tai au malo le soifua manuia, o se mail whaafonga o talala Radio Samoa. Wale ai maila soipa le mia o ia fo'ela Minister o Tupe Grant Robertson, e fia momo e le sa I linga o se isi e sui tūlanga ia Jacinda Ardern. O le asa nafinu whaate ia I le pāti I le tai au. Pea tātani usila muli muliane I le ulua I taimi o le lua afe lua sfulutolu wa sauno whaalawa I tele mai ia le pāle mia. Ai sau o wha amawai mai lona tofinga, wha apea lona tofi o le taitai o le vaenga wha upu whai le leiba. I lana sau noanga na nafina ia tā uai e iai lona talitonunga uo o I le taimi aluai. Ma o lana tangia foi e le o toe lava mo tiu te tatauna wha atau nuina, lea o lo sau ma le tofinga wha alpale mia. O le asofito Februari o lo wha moe moe e alua iai le wha amawainga Jacinda, ai wha awau peo na ia tau avelo na I tūmalo Mount Albert I to tono le mauta se ia o atu le masino a Perila. O le wha amawai mai o Jacinda, wa saunoa manino ai malo na sui Grant Robertson e le fia momo e le sa I lingo se isi pale mia. O le aso sa nea palo tai le leiba mo se isi o na taitai ma a whai ai le maua se tasi e mafuli I ai le lua vai tolu o palo taulona winga o le a whaia loa e le lautele o sui o le pāti. E iai I lato wa whaalia le misia malangona whaafetai o no le tautua Jacinda e iai fo inise e se manatu. Talitono o le taitai o le pātia Maori Debbie Nawira Paka o se taitai e matangao so whainga na iai. Whaatasi malona ainga e totono le lua tausanga te aluai. Ma a o ia whaafetai ai le pāle mia o lona manao ia tūla I mai se tangata Maori e taitai ia le atunu. Mai le sa avea ma pāle mia o ni usila Helen Clark. E nā te malama lama I le whaingofie le avenga I sau ma le tofinga pāle mia. Ma o le telo o sa whainga whaia whaasanga e Jacinda Ardern I lungo le social media, ua tatawana whaau ngāo se awanua e toi I loai polo kiki o na ilana mai tau, e ono avea ia mamafu ango le fia mana o se isi lea tofinga. Na whaafetai ai fo e Clark Jacinda Ardern I lona sao malana taita inga ai maise lona ainga. To o tele sui le leiba ua whaai loa la ngang whaafetai lungo le social media le taita inga le pāle mia. Ma o le finangalo fo I leo le Minister o Tangata Pasifika, au Peter William Seal whaapitoa I le manatu o le pāle mia I Tangata Pasifika I Aotearoa. Ai mai a Sir Colin tuku I tonga, po o se tasi e le faulo na suafa I le fina wina, o se manuia I le tūtau le soifua malolo I no Tangata Pasifika, o lona manao, po o ai lava e tūla I mai e sui tūlanga I Jacinda Ardern, ia whaawaona whaamua Tangata Maori ma Pasifika, sau noa tuku I tonga, o le whaamawai mai o Jacinda wo o se matua I ngau lea, mo le Community Pasifika. Ai mai le sa tamu mo e whaatasi mai ma Jacinda a o taita ia to aluai le New Zealand First ma le leiba le paia inga whaato a umatu, Winston Peters e le I whaamanga loina lave Winston le pelongi o ia Jacinda ma le leiba ma po o asuinga wo iai nei e le to e fia ngā lulue ma le leiba ma e le o whaata ia fo ia e le whaamawaienga wo iai nei. E lua supermarket le New World wa whaasala, ona o le tatala I le aso wharailo le e seta. O le olo tu mau pele tu la fono e soli tu la fono le tatala o pisinisi le aso kirisimasi. Good Friday po le aso wharailo le e seta. Aso sao le toe tu, ma le tae au le aso le ensik, lea e whaato a mawhaina tatala whale o loa I le tu lai tasi, I le a woli. Pei tae o le Greta Enterprises o lo fi whaato wa I le ngō Wanaka New World, ma le New World 3 Packs, e le iusi ta I le e seta o le tausanga whaato a umatu, ma o le ua whaasala I le whaamsinonga whaitu malo I kala I stete. Mo le maua mtanga luengo pisinisi, o le alava sala patai whalo oloa nei e lua, pei tai na tatala lava I lo la ua loto whaitalia. O se whaanoa noanga le mtanga luenga le leo si tai o whalo oloa ai maise, o la le supermarket I tele I totono le atunu. E fitu se lau limas futa la le whaasalanga tupe, o lo totongi al whalo oloa e tasi. Ua tele whaitio nga whaau atu le Consumer NZ ona o le tau whaasese o pa ua supermarketi. O se te mo le tausanga whaato a umatu na whaalawi loa I le vaenga o lo tuli mata ia whaatawa I ngā pisinisi. La lato I lo ilonga o lo tatala mai eila vanoi tangata kiwi e whaaso atu whaapitoa. A supermarketi o lo o whaia I se awala I tau whaasese, ma whainga tau na malamala mai. O se tasi o tangata whaatau na toi whaasoa I le alu atu. O lo pipi I mai le tau wapa u il se fulu tolu ta la se fulu sene. Ai so e atu le tau sa o lo pipi I tu atu. O le tau e masani o na whaatau wai na o le sifulu lua ta la lima sifulu sene. I reporti le News Hub o le tele I o reporti mai tangata whaatau. O le toa tele fo I o tangata whaatau na whaiti o sa tapu e le leila vata e whai mamoli mau. E se mai I leo le sa o le tala online e pa u le tau. Ai totongi ane le whaatau pe a whai e tau ngata atu.
O le countdown, o se tasi supermarketi na mawai, ma o leo to e whaato ese. Matala muli muli, ua whaamaunia mai leo leo wa umale o le to atasi leana leilo i Coromandel. O le to atasi leo le ainga na alula lato ta ele ngai le asolulu, ma o leana mawale to aono e awhia ima le to atasi na maliwa i lava, ai sa ilia pele isi. O le whaamauninga mai leo leo malato uso e soenga, ua mautino e nei watu atolu tangata mali liu i le Sami Coromandel i le nei vai aso. O Talanala Radio Samoa, Manuel Tayo.